Reynaldo Rey Fiesta Sentenciador Award Search for a $1 Million Amazing Story 2025. Dito'y Lagkit Di Napalabas. Pare, sige. Rugyan tante aginom. Ay, aginom. Rugyan tante trabaho. Pare Anton? Bikas na lang. Napanak yung matang di Jean. Irapin ko tayo uminom. Sana nga makapagtrabaho no. Awan ti arak itibagik. Yeah. Kabayatan nagtrabaho ka? Uminom ka di arak? Pare, ayan nang ti dati ka singpet mo. Saan ka matadati akas to ya? Nakaseset eh. Panagtrabaho mi di. Di mo kaya't hindi tuminom ti arak. Ngayon may dinurog gamon. Diyos ko, nakaharaw ka mat. Numamon dati ni boss. Amangan no, mapukawang ka ti trabaho. No, gipulong ka. Nga mapay, ipulong na. Padasem, adadagas mo pasama kang kapare, Lucio. No, gipulong ka. Ore sana kagipulong pare. Amangan na damakasiim kang ka. So nga balbalagan ka. Sabong irapin ti uminom ti arak. No, trabaho ka dito eh. Ngayon saan kong engkas-kaso manunemi ni Paridusyo nga katrabahoak iti farm supply. Ano na duma, kuyog kami nga field nga mapanag-deliver kadag iti order. Kargami ti forward, kadag iti sako, nga naglaon kadag iti abuno, uno saan kita naglaon iti irik, kanda dumapay. Dahil iti trabaho man. Agbeso ti kunana, nasingpeta kidi. Diyan ka mo idi tagbisyo manong nemi. Ngayon dinaraman akong ti arak, kadidadamok nga minom ti arak manong nemi, inimas ko tinangan kat adu iti yakinan ko. Sa nakaragsakak, naglaingak ng istorya, kadag iti talungan nakmi kini Telma. Ken kang runanti amin. Nagpaut ti romansak, ti panang romansak iti asawa. Naretariga po na ako nak, nga mayat gayam ti arak. Manipod mo ti din, talagang sa anak mo tan usawan. Gaputa. Imbes ka kalkalingan na lahing, nalabas mo ten ti panagin-inom ko. Warwarning ak ti asawak manong nemi, kasta mo ten ti tatang, agrama mo ten ti kabsat ko. Ngayon, masurunak. Taori bigbigat, asal sarapa ek ti ulok, gabot ti bartek ko. At ti asawak kasla armalay, tingiwat na. Mamanag tumanlati sa jabalay, kastaan tumati mapasamak, kasla manla armalay, tingiwat ni tatang. Numapanak tumatiyan ni manang Melda. Kasi diyaman. Iso nga, kunak. Awanan ti bibiyang ko kana kayo. Awaman ti bibiyang nyo kanya. Ngapot tultuloy akas to'y apanagin inom ko kabayatan ang trabaho ak. Inayaban nak ni boss. Ito'y pisina na. Anton, boss, umasadag ka. Dito latan boss, umasadag ka. Isadag mo tirupang. Agat arak ka. Nabartek ka, kabayatan nga, trabaho ka? Eh, boss, naalalis to akang kutino, ada inom ko. Sinuklok ko. Nagpeso nung damdamo. Ngayon, intuno mo malam. Awanin, nakapsut ka to. Samon to itultuloy yung tuminom trabi. Nasakit tut ulong tibigat hanggang to na makastrat yung trabaho. Agawin ka pa lang. Maikat ka. Boss, saan ka di Sakan to lang makasubli dito eh. No adda, certificate ti doktor nga mangimagbaga nga kabailamon ti trabaho. So, pumalo kan. Pumalo kan!
At nadamat nga naadaan na kinigundaway nga agbartek at tawanan ti trabaho. Aginggang iti may isa nga bigat manong nemi nakariingak nga sarapait manen ti ulo. Iti sa pulik ti asawak. Telma! Dahil palalaman ti kape! Telma! Napanang kitirawar tapdupok kawag ti asawak. Telma! Ay, Anton! Sapsabulan ti asawam kita iti parbangon kita nakita kita nga nakarubwat da. Ninanangura iti inarakilada nga lugan nga nagkargaan da kada kita gamit da. Arwatid da. Pinanawan da ka, hindi kita giinam. Hala? Pinanawan da kong nagpeso. Ngayon inyat adakon ti iminom manon nemi aging gagadimteng iti parbangon nga kastaon iti sakit ti tiyan ko. Aday! Arayatan da! Ang sakit ti tiyan ko. Arayatan da! Nagkarkarada pak manon nemi gabuta sa anak bada bakatakder nagkarkarada pak karibuan dito di balay kinamang ko di balay ni tatang manon nemi ti family house mi. Nung magkakaasiak manong namin gabuti sakit, ti tiyan ko, kaya hindi pa nagkarkaradap ko iti kadaratan. Hindi nakadanon ako dito balay manong namin, dinugtog ko, tirinaw. Tanang! Tanang! Ni Anton Dedoy! Tulungan dakman! Tanang! Manong namin lokat ni tatang tiridaw kita ginuyod nak insurek iti unig ti balay. Ano ba mas masama kang ka? Nakapsutak tatang gaming kanigatak ti may dito itap nagpatulong akeng ka. Tulungan na, nagsakit ti dyan ko. Mataya kon tatang, mataya kon. Tingkay nangigan papagayam ket sumagbanulay nga paset ti pagkasalitaan ni Anton iti Lawag City. Kada ito ti may katalo nga lagip tinapalabas with success story. Ngayon ti pagpilyan para ti panakapili ti best letter of the first week iti bulan ti June. Iti agtultuloy nga Reynaldo Rey Fiesta Sentenciador Award. Search for $1 Million Amazing Story 2025. Babayan kini Reynaldo Rey Fiesta diti Honolulu, Hawaii. Kendi program at tingal nagkip tinapalabas iti Action Radio DCJ Silawag. Papagayam mi, nuwadawa kayong agbuiboy ita iti live dito page ni paring Rey Fiesta Sentenciador Award. Pakishare dito yung live tayo. Pakilike yo and share. Saan ka pa yung nag-follow iti page ni paring Rey, ag-follow kayo. Kanito na may upload dito yung video iti YouTube channel ni paring Rey na Reynaldo Rey Fiesta Sentenciador Award YouTube channel. Paki-like, paki-share, ken no saan kayo pag nag-subscribe iti page na, iti YouTube channel na ag-subscribe kayo. Ni manong yun, Nemi datoy, Nemi Ruiz, host nilagip tinapalabas. Yan kabot ni paring Rey, iti main sponsor tayo, karing Rakela Premio, dito page na, nga may upload iti teaser, karing iti pakasalitaan. Kaya dito pa yung may share at ilagip tinapalabas isong into no 12:30 hinggang at 2:00 yung kahit tumangigan ti pakabuklan dato yung makasalitaan ni Anton. Kaya kahit kung yung palagip kada kita agbibuya kin dumdungeg nga Ian Triumat dagiti true to life success story no mayat man no ko nato yung success story no adagundawa yung mga bak kada kita kakadakkel nga premyo papagayam tamalaksid iti weekly and monthly prices at dagur ure kada kayo nga rakkel nga grand prizes. Kasi iti grand winner umawat iti 50,000 pesos. First runner-up 30,000 pesos. Second runner-up 20,000 pesos. Third runner-up 10,000 pesos. Ken may isang special award nga umawat iti 5,000 pesos nga amin nga mga bakit at the certificate da at the plaque nga gururay kadakwada. Kada kayo. Da kayo nga writer, mga manurat iti Ilocania. Agentry kayo ito yung search. Nung nalaing kayo magsurat. Nung saan
hanggang mabaling ngayon trio, ti pakasalitaan nyo mismo, agsapol kayo kada kita addan ni success story, interview nyo ida, kaya't kung dawain yung nilak kila premyo, ken ipakat nyo tilaing nyo ang agsurat. Okay? Kaya't nung kayo mat kat hanggang manurat kat kayat yot iti mga lagip tinapalabas, may entry, nagiti pakasalitaan nyo nga success story, kat sa nyo kabaylan nga isurat, akit siya kun. Ti mga interview ka na kayo. Awagan lang the cellphone number 0949-876-7682. 0949-876-7682. Tapos siya kung timang interview ka na kayo. I-computer nyo, kita ipakasalitaan nyo sa isa dito email address ni mo tibiya nga nemiruiz@yahoo.com wala saan kat nemiruiz123@gmail.com. Yeah? Okay, kablawan tayo kita madamang agbibuyat ni Ana Pimentel. Happy watching. Nasapa man. Ha? Haan. Dati ka teaser iti lagip tina palabas. At dati ti page nga Reynaldo Ray Fiesta Sentenciador Award page ti Facebook. Hanga dito dirman ng name. Diba? Okay. Kaya kablawan naman dikiti mga i-share iti kita ikwa may upload iti page di paring Ray and YouTube na. Kablawan tayo na kita kang kanayon nga agbibuya ken mga i-share dato yung video tayo. Yeah? Kas kada sino da? Kada kita. Kablawan naman. Thank you ken ni Rizalina Fernandez, ni Vivian Natividad, Norelin Perdiu Tamalay, ni Mr. Aurelio Fiesta Jr., ni Nine Alejandro Flori Cabizares Ibe, kastamatan ka ni Mark Louie Bakadangdang, ni Mila Milyare, ni Abalayan Narding Gawiran, kastamatan ka ni Welina Apelina, Welima Apelila Guillermo, ni Mariula Istregan, kastamatan ka ni Noah Jah Tamlos, ni Mark Husin, Tesi Dasalia, agramatan ka ni Arlene Tojero Sorerano. Yung kasi ayak nagbasa na tayo, damo kamasayan na tayo anagan nyo. Ngayon kabisado kang kanayin kaya buibuya, tinagan nyo kat diretso nga mabasa. Okay? At aging nga rin ito sumarunong YouTube. Sumarunong nga video nga may live kan may upload ito nga page ni paring Ray kan iti YouTube channel na. At iti pag-aayam nyo ni Manong yung Nemi Ruiz, akikita na ito madama na. Di rin manong Nemi nga page. 9 o'clock, akikita na ito. Akikita tayo pa sa G12:30, iti DCJC, kan iti alas 2, kada tayo idikal man laing. Salamat po for watching.